Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole Myanmar chanchin thar han ngai thla ho le lok te ang ni zandar som pakhat le achan ve vel khan Sagaing division Tigeng township GP to kong lama sipai sual ho motor pahni chu KIA le HPDF te tang rualin an lo lambuna misual lam somni chuang an thi ba ka an motor pakhat akang chebok ani Rakhine State Thandwe Township Sinkhang Khwa a Administrative Chairman Umia O Kumsomli pahni chu tha ani ni zandar ko vel khan mi tu ti hriat lo helmet khum mai tuam mi pariat ten an ina vakal chilin hruai chuan tuma ma se du lovin lo hniala an in hau tana chemin an sat hlumta ani nimin chundar khat pel vel khan Sagaing division Kolin township Thitchengkung khokianga KIA le PDF te tang rualin sipai sual ho an va huala an run thut mai sipai sual alu lian chin pahni le alu box som thum an thi an motor pahni akang cheboka KIA le PDF lam thi le hliam an om lo thung nimin July ni ni jingda ru ka tang khan Sagaing division Dabain township nung lam Satpia chin khwa a sipai sual ho le PDF anin kap na sa a PDF lam som pariat zetin nun na an chana mi som an hliam bokani sipai sual lam hi pali vel chu an thi ve bok ni a hriat ani zirtop ni July ni khan US sarkar chuan Myanmar sipai ho tulok le mi poimo te company te chu a hren bela company pali le military council member pasari ba ka Ama an lo hrek to kai hnoi official som panga an hrek bel le ani kan hriat angin mipui sarkar sipai nan pai thla ka wang le mipui sarkar hruai tu te sipai lamina an hren chu khovel ram tam tak zinga US adu lo tu ani a hremna alek to a tuna hian heng kan soitak te chunga hian hremna alek le ta ani US Secretary of State Anthony Blinken chuan hremna dangpo kan ti bel le ang mipui sarkar omma chu heng hremna hi hli ani to lawang ti ina soi US Treasury Department in mi pasari chunga hremna an lek zinga hian Myanmar Military Council member pathum Shaw Daniel te Banier Ong Moile Ainu Saite antelani adang pali te chu Janta Council na Cabinet Minister ta na anruat te anni a Sipai Council a Information Minister Chit Naing te Investment Minister Ong Naing O Labor Minister Min Chaing te Ministry for Social Welfare Relief and Resettlement and Call to Tet Kain te anni member som panga an hrek bel te hi amma an lo hrem to chung khat nai te anni a an nupui te mi pariat le an fa te mi pasari antelani US Treasury Department a Director Andre Gakchi chuan Myanmar sipai te hian democracy an pong suala thisen le tharum nen Myanmar mi puite an ngai sa a hei hi thilpom thayani lo ati US Department of Commerce chuan Wanbao Mining Limited le chumi peng a subsidiary company pahni Myanmar Mining Copper Limited Myanmar Engshe Copper Limited te antela King Royal Technologies te po sangson hrek zinga hian antelani heng company te hi Myanmar sipai te sum hmuna hnar ber pakhatani Wanbao Mining le apeng pahni te hi hunrei taka thang to khan Myanmar sipai te nen inzom na thuk takan lo nei to a na thok tu te dikna palzu ta tharum tho na le mi hring dikna chanvo rab betin ma an la ani ti in US Commerce Department chuan an soi sipai tual that tu polin NLD member te nu pa an that Burma sipai ti hi nun rong soina ani ti ta ila adik lo na omdon chuangem ne ti mai turani an nun ron dan em hi oi har sa khopani a an che dan rong tak tak mitam taken kan puanga kan puan ai hiana taka phei chuan an nun rong jok mai thayani nimin loka po civil poi soilo an rin lel man chu an soi salum top maya aruang la turin achung te an cha le topa chu tiang chuan ni tin an chet na hriat tur omani tuna kan soi tur po hi ngai thla ka hriom le don hle mai Burma sipai te nun ron dan kan hria a
an aya chi rong jok turin sipai lam thlop tu thalai le misual rual te chu pol an din saka mi puitana poi khoi turin Burma sipai te hian hel pol ang rengan din rup mai video masa khan ka soi to a sipai le an lam tang kok tu te da tha turin sipai la ka beidong thalai rual mi pui sarkar du tu then khat ten arukin pol an dina sipai sual thlop tu kok tu te an da tha thina ni hei chu an ti om renga ni kok tu te hi nam phat san tu an ni a an nam an thi sen zom pui te thi sen mangin ayan zonga ham that na dorom tak it wangin mi an he ka sipai lama tangin ham that na an dong thina ni sipai ho hian ruam man na ten om tak an nei ta a helpol ai ma anun rong zo ka che tur misual rual te chu an khoma polan dina sipai sual te hian training an pe ani sipai ta na thok mi that polan ni a pi sotre alam dan hi adik zan lo mai thei chu tiang pol chu sipai te chuan an din ta ani an ni hian mi pui sarkar om le thei na na thapui tho tu le NLD hroi tu langsar te CDM hroi tu te le PDF te rol ra la che in da that na an kalpui veta ani ani na taka chuan arukin in phil tumin an wak huai don ti na ni ber chu Myanmar a mingkia na chuan NLD member nu pa chu tha an ni a thattu te hian an ina an lu khung ni a soya ni a ma in Burma sipai hnuaya mi thattu pol pie sotre te hian minjian LLD member an tha tur lis somthum pariat lai mai an lo tlang zar to a an tlang zar zinga hian tuna nu pa tual thita te po hi an lo tel reng mai chu ni in heng Burma sipai hnuaya din assassin squad te tha ngei hi ani ti riat ani ta a heng pol te hian sarkar office damdoi in school le sarkar mi te beyan ni thina he tiang beitu te hi kan bitum zel don anti an mi tha an pa hi u moi hen kum som ngami ni in tutor ani a minggen NLD yak executive member ani boka chumi le anupui ma sa hleng te chu zirtop ni jingdar sari khan an chen na ina an ruang charani a tha tuma ve tu an omti an hriata wangin hun rei tak hemi te nu pa hi an lo birudun to a topa chuan heng misual pol te hian an that tange nge ani nu pa an tha nu hian Burma police te an ron thleng ve a rin hlel thuwa then oma khosa poi soilo an man ringot ni in khomi pakhat chuan a soi tukin in rin ni July ni thum jing khan hemi te nu pa hi an William ta ani khomi te soidan chuan military regime ho hian PU Sutre group hi an ma ni thlop tu pro military supporter te atangin an thlang chuak ni in an soya mi pui veng tu PDF le resistance force te beile turin sipai ho hian an din ta ani anti PDF member then khat soidan chuan Myanmar sipai hnuaya din PU Sutre group te hian sarkar sikul le damdoi in te sarkar mun te an beya an bom chia a PDF te tia an pu thung ani an ti ve thung PDF te chuan school emo mi pui poi soilo emo damdoi in le sarkar mun te chu engti kongjong ma in PDF ten kan ti chengai lawang an ti ani ole khati jong khani phot mai se video dot le no ngai chang le theu don nia in zawa in mang tha le vek ule